Loh, tahu. Oh, lihat lang. Oh, uy. Sama na. Uy, na lagi ke par. Ya words. Par. Makanya dapat may balaan ba? Uy, sulti si Mua. Sama din na par. Sudah sa kubi. Taas na yung istorya ba? Oh, sige, dali. Dali, sulod. Dayon. Gang nga par, Ben. Mandaron din nagtit par. Dati kay gang. Sige, ikuan na dia. Papar, sa dito yung ingon. Kuan par, bakit to? Hindi mong sai par? Oh, so day. Ay, tagsa par, manayapon na mo? Oh, niyapo na mi. Baguro ko nagkuan, andam. Kaon sa tadaan? Oh, dali. Ya, ulit kaon sa tagi. Ingon, Taas din yung sa- istorya sa Mua ba? Plato par, plato. Oh, bulat lang good yo. Ah, buang ni. Dat ba? Ikaw na yung una kaon kay ulap tani mo kay. Cara. Oh, Kaon sa par ha kay. sige. Taas yun yung sulti sa mga ron ba? Di. Ikaw na daghan na. Sugang kang buang. Gibar kaon lang. Huwag na to, huwag na to. Sige. Ko lang. Duwangi. Daghan na. Sa gamay rato eh. Sugan ako par eh. Nya, Yail may eh. usam dito yung iingon day. Musai par ba? Kita mo ganina. Repeat. Ito tugtugog ni ikaw man lalaki. Ay, gago. Isa mo nailhan mo? Nailhan? Si Dagway. Murag. Di na ko mailhan par pero lahi dito yung kauban par, lahi dito. Kanus ang tunong kitaan? Karon na dito par, mo ginagdali-dali kog adto diri ano, mo nanawag din ko si Mua. Gago. Isang turas ah. Karon na gani, karon nagbansan kanina. Ay, award. Karon ting panihapon. Karon na Yawa. kitaan par eh. Yawa kagikaw ni mo kumanok.